Om Swastiastu. Aingeh sane mangkin titiang pacang ngibur ida dane sareng sami antuk tembang lawas puniki sane memurde ubat bedak. Puniki titiang mengkaper tembang saking beli ketut bimbo. Acepan titiang mangde persida titiang ngibur ida dane sareng sami ritat kala ida dane nenten-wenten pekaryan meneng ring genah suang-suang. Secara tuture Allah bangket beli ngugu ngam Allah manis kulit enteng tonden layu apa buen Allah main boh dua rayu mesalen muani ane aminggu apang telu manan alohe janina kruna manina tua beli dadi ban serep anggon Allah pecadang kuang saat make seven up beli dadi ubat bedak yen isene telah botole tuyung gelilikan lacur beli lu dadi pam serep sawi manongo yen ada dadi ubat bedak non mesamila amat yang nyicipeng gitu keuntungan mejalan jani subah dadi bulan jalan mekiri nepukin tiban umur loheng wayahan pipi cekok kulite bekisut mele alohe ilang anake wani pada takut. Janina kruna manina tua beli dadi ban serep anggon Allah pecadang kuang saat make seven up beli dadi ubat bedak yen isene telah botole kuyung gelilikan lacur belindo dadi ban serep sai manongo yen ada ne bedah itu mare tegagah dadi ubat bedak on mesamula amat yang nyicipen itu keuntungan
Lane mejalan mekire netukin tiban umur leheng wayahan pipi cekok kulite bekisut melek elohe ilang anake wani pada takut melek elohe ilang anake wani pada takut.